bengitshate nomama uMakamsana lo bensaba nenkinga kwaloku enza inkinga ziphinda inkinga okay ngazi ngangena kuyizo ukuthi ngitsho ukuthi belenzani bekumuntu ozithandela amadoda okay kachiya umama lo la nomsana lo ngathi mina umama lo akhulisa umsana lo because bengingafuni ukuthi batsho siyalwa sihlukanisa izinto senzani ngathi mina akhulisa umntwana lo mara igama engamchiya nalo ukuthi nakungenzeka kubhubha umsana lo then ipi yami na izothoma lapho sibanga umuzi ngathi akhulisa umntwana lo okay kuyile umama lo ke wenza izinto zakhe wakhamba wagcina seWitbank wagcina naye ampuru bekumuntu ngathi sekaflatela umntwana lo because une 2 years la bekangasatholakala khona nemfowunini nani yabo right mara ke before ngizokhamba la kunobaba omunye ubaba lo wafika la ukuthi la ngifuna amahelebho ayichu kunobaba owafika la wathi ungubaba kamama lo yabona ngathi mina njani because umama lo mangimchata mina bengimazi ukuthi ngwakwambonani umakhe wende kwaMasilela mara bengimazi ungwakwambonani now ubaba lo ufika la uthi yena ngumsiza ungubaba kalo kamama lo then umama lo waya kumama akhe ke afuna indaba yokuthi kanjani ngingwakwambonani ini vele umsiza nangu ukuthi ungubaba because bakhe babamba ama meeting umama lo nabo nabantu abamsiza labo bekhaya right kwasuka ipi between ugogo lo nomkami lo i-ex wife yakhe wasuka ipi lapho gcina sebabantu bayaloyisana in part into leyenzeka towards mina sengizokhamba emzini lo ngathi 2 weeks so ngakhamba ke emzini lo wasala umama lo nazenzela izinto zakhe wagcina seWitbank no boyfriendini angasatholakala nomntwana lo angasamthola umntwana lo wagcina athi la ngatshelwa nguye wathi baba la kuna future mina ngiba uyohlala lapho weza wazohlala kimi le kwamagugu wasenginomunye umuzi yabona ngakho umuzi ofana nalo ampuru iyafana bemisile exactly ngazitshela ukuthi la kusekhabo lomsana lo le kusekhabo kakhetha ukuthula nomntwana oyi1 ngapha ngenomntwana oyi1 yabona right umama lo thase Witbank ngapho ke wabhubha makabhubha akubekhabo bayakhamba ayokuthatha umama lo le bamthatha boyfriend nakapha beza naye la now umama wami wanguza ukuthi mara umntwana lo ngoba uhlala naye senzani alo yokusuka la kita ayongwabo uma kanje na kanti mina ucabanga wathi mama ngcono simnikele inkomo ngakufuna inkomo ngathenga inkomo 14000 ngayinikela umntwana ngathi khamba nenkomo le ufike uyongwenza ingubo kamakho ngoba ngicabanga ukuthi gelinye ilanga ngesikhetho umuntu bane bathi akakambathi into ezinjalo ngamnikela inkomo weza nayo la yahlatshwa ngomngcwabo kwangcwatshwa maqeda lapho ke ceda umngcwabo mina ngiexpect ukuthi abantu abazokuthi emahlangu siyathokoza manje ngemva ukuthi umntwana wethu akwenzele ukhebera obungaka usinikele inkomo awu nomuzi abantu abahawu maqeda umngcwabo ngibawe ngikhiyaze endlu thoma kuyaliwa sesibanga indlu le now kwesimanga ukuthi sibanga indlu le mara umntwana wala uhlala nami yonke into wenzelwa ngiyimi impahla yini zimbhayisikira nginandwanga naye umntwana lo sikolweni kuyamini ma-meeting babanga umuzi lo hawu he madoda kanti sesibanga ndiyababuza sibanga ini because umuzi lo ngwami and then izinto zala ngezekhabo lomsana lo batshona izinto ngeza kanhlanhla isimanga ke okay into naki yakanhlanhla inhlanhla kumaka lo into yakanhlanhla ngiyomntwana into yami ngiyomntwana lo nawo bona bathatha indwezi ene bazithatha batsho bona bahelebhe ungcwaba uMakamsana lo batsho bahelebhe ungcwaba na umuntu lo libuya ibuya mzina libuya kolibuyele ekhabo liba irresponsibility abantu bekhabo vele fanele bamngcwabe now awuthi noceda ungcwaba umakamuntu and then uthathela abantwana balapho ukuthi nangithatha ikoloyi mina ngithatha umbhedo nangithatha ifridge angiyathoma uyibona into enjalo yabona now ngiyile kibo baphakamisa amavoice kwathukwana bebabiza omunye ugogo ezinye lide wethu eFontaine ngithukile rafu ugogo la nami ke ngoba ngimuntu lahluthuka ngathukana yabona mara angisimuhle ukuthukana nawo mina kumele ngithoma ukwenza into enjengale ampuru ngithukana kuphuma abantu abamakhelwane nawo ngibona ukuthi ukulwa nabo because ugogo lo mawukhuluma naye uletha ubuso yabona umuntu oletha ubuso ukuthi ngibetha then ngikwazi ukubophisa ngathi no I think yokufunela ihelebho then ihelebho mina nje ngilifuna ukuthi umntwana athole izinto zakhe because uza kimi ulila kimi mntwana lokuthi abantu abangiyababuza nabalayitsha ukuthi kanti senilayitsha yonke into na batsha bamphendula balayitsha kuphela right umsana lo uthi before bazokhamba uthi baba izala ekuseni ngo6 nangifika la uthi yazi abantu abangibeze bakhuluma ngokuthatha ikoloyi le kunekoloyi ipholo
bakhuluma ngekoloyi bathi bazokuthatha ikoloyi le in thatha isikhiya sunginikele isikhiya ukuthi bangakhona ukuyithatha ngithatha isikhiya ke for ngisave ikoloyi for yena ke batsho after isibuyiso bacatshe i-breakdown ingene ngo-2 yamasa i-breakdown le yangena ngo-2 yamasa bavula igraji umsana lo angekho bathatha ikoloyi leyo nge-breakdown bayisa ekhabo kwagogwakhe no siyamangala ukuthi bayithatha as what because ikoloyi le yekhabo lomsana noma ingakathengwa ngimi ngoba bakleni ukuthi ayikathengwa ngimi mara into zakamakhe ngezomsana nezami ngezomsana no ngiyamangala ukuthi mina bazithatha as what because ugogwakhe anginayo lelikhabo kosa ayokudla into zakababakhe nayo nabantwana nabo dadwabo kamakhe nabo mde bazezaka zekhabo nabo no awukwazi ukuvuna kwadadweni udadweni nakabhubhile then wena sokuyazuza iyangimangaza ngiyayizwa bakwethu indaba le isuka irara khulu ke before ngizoyingena king advice abaningi abakhona bakwethu ngizama uku-advise ukuthi izinto zakamfowethu akusingezabo izinto zakadadewethu akusingezabo as long as anabantwana anomuzi waba nendoda into ekhaya anisangeni indawo lapho kuba yini nifuna ukuberegisa amandla kwezinto enizibona ukuthi zi-wrong vele kokuthoma nangomntwana ukhona sekusele ukuthi umntwana impilo yakhe ithome ibe sezingeni eliba ngaphasi kwe-risk because of kukhona okuningi enikucalileko now ubaba uyayibeka indaba yakhe njengoba thina isicema sethu siyi-identical force sifuna ukuthola begodwa there is no need yokuthi singafuna ukuzwa ihlangothi labo maye umbuzo before sizokuthoma sokungena ngakhona ngifuna ukubuza ubaba ukuthi baba khe ngizwe-ke unoma lo osele ahlongakele benitshade in community of property no besingakasayini noma besides ukusayina nalobolana salobolana sachata isikhethu sachata nomchato wesithatho loyo ke ngamanye amagama into le sibiza i-community of property siyafana nayo lento because once wakhamba wafika walobola bavuma bayenza yonke noma ukhipha i-10 rand mchato into leyo i-customary marriage la eSouth Africa it's well recognized whether wena uwenze ini noma bangabuye bathi uthethe omunye umfazi umthethe ngenxa yenzathu ezithize ngoba ukwazile ukuthi asuke mara as long as kuzange kube khona omunye umchato wakamama loya ngamanye amagama umntwana uyeyedwa kuphela no umakhe nje unesana laphina 5 months ngibalithole lapho khona lapho ya ekugcineni izinto ezibiza umama loyo naye umntwana lo ekugcineni kosabe namashares phezu kwezinto ezibiza umama loyo hayi ngapha uyangizwisisa phezulu ngamanye amagama ukuthi ikoloyi masingathola ukuthi vele ibiza umama loyo and unomntwana omunye usakhulu bona bana right ukuthi bangayiphatha ngamane ize ngaphuna iminyaka engaki 17 years very soon uthi 18 years ngamanye amagama loya nasi kakhulu let's say kokucala ukuthi ikoloyi le izobe with amani ngikhulumela phezu kwekoloyi ngoba already sele kunomntwana okhona okungokamama lo ikoloyi ibizayo obviously umntwana lo kosa benefit from entweni kamama whether ubuye umenza ngaphandle or ubuye kwenza umthetho uyamvumela ukuthi kose athola ama-shares phezu kwezinto zakamama akhe whether uvele sele izinto zikhona nizenze ninokho kuvele omunye umntwana but kose abenefite from entweni zikamama wakhe angazi uyangizwisisa la umuzi wakhile bowakhile umntwana umuzi lo ngomntwana myedwa yes because umntwana la ngithi bamthethe kubabakhe then ubabakhe naye kusakhele wakhe irresponsibility bazithethe ngaphakathi ngapha ngendlini ngeza la yini nani abazithetheko fridge TV stands nombhedo ngile zokuphela nekoloyi kose vele ibuye ayingeni kiyo and then enye into because i-letter of authority angeke iphumele bona and then enye into nasi into le engiyitshoko yokuthi umama lo nomakhe balwa amkhulu umama lo bekangasenzi la ugogo bekangasayi la nomama lo bekangasayi ekhaya babanga into le yesibongo now my problem umsana lo yokwela nje sela yokwela umsana lo angisazwisisi ukuthi angithi ngesikhethu umuntu ubike ekhaya omkhulu ukuthi uyokubika la or uyokubika kwaMbonani or uyokubika kwaMsiza angazi ngikahelebhe kanjani ukuthi ngithole iqiniso lokuthi umntwana lekhaya omkhulu kokuphi because amaqhegu lawo wethu asaphila uMsiza lo noMbonani lo boyihlala kuphi e-Change House and then umhlala ekamera 38
nawe bengifuna ukwazi mina ukuthi nje ugogo lothu kumntwana wathi bathi angasagadangi kwakhe ngowenqokuthi bafuna naye ukuthi ufuna ikoloyi umntana lo yile athi ufuna ikoloyi and then wathi bathi angasagadangi kwakhe. Now my problem umntwana lo yokwela kosake ukubikwa kosake uyisifunzi no ngifuna ukwazi ukuthi ekhaba omkhulu lomntwana lo kuwuphi ayira ngiyakwambonani ngiyakwalokhuzana or nakukhoneka senze iDNA namachegu lawo yi2 nomsana lo because umakhe ufe afuna isibongo and ipi ikhosto esibongo ukuthi umakhe ufuna isibongo. Nawe nje ngiyozithola nginomntwana owele kongiphethe isifunzi engazi ukuthi ngisaphi. So ugogo obelethe umama lo uthini yena ngoba nguye umuntu wazi amaqiniso ukhona yena uthini uthini ngesibongo esi no mina ngithi ngesindebela ukhona ukuyobuza umama zalo ukuthi isibongo lesabo mara umaka lo wasibuza balwazi angasithole vele isibongo ukuthi kahle kwenzakala. Njengoba sele sila ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi siyokuthoma khona ngapha mkhaya ke siyokukhulumisana nabo siza ukuthi mhlambe isizathu sokuthi beze bazokuthatha izinto ngala ngikhaya bayithole phi mhlambe imvumo mhlambe baphethe incwadi zekhotho ezisho ukuthi bangene bathathe konke lokho akhe sikhambeni sokuzwa khona asikhambeni.